Ruhonge rwa mititu thirikari ya kaunti ya Bungoma hamwe na ikari ya guku manyitanĩire gucokereria riri wa maria maturigicĩirie na njĩra ya kuhanda miti. Mugunda uyu wa eka 10 wetahirwo ni amwe ya ikari aria mathiĩte na mbere na guthukangia maria maturigicĩirie no riu uri moko-ini ma thirikari na ni yambĩrĩirie mĩhang'o ya gucokia mutitu uyu haria wari. Ile kitu sisi kama Kenya Forest Service tunataka kufanya ni kuhakikishia Wakenya tunapanda miti na hiyo 10% forest cover ambaye tumeambiwa lazima tuifikie, mutuoneshe tufanye kazi tuifanye pamoja. Ruhonge rwa mititu rugite rurenda kurutithania wira na ikari kuona rurabatara kuhanda miti mingi wira uria marauga ugukinyanira wona maruta wira hamwe. Hii ardhi ni kubwa sana, peke yetu hatuwezi kufanya. So yangu ni kuuliza watu ambayo wanakaa pande hii vile tunaweza kufanya kazi pamoja. Tuko na wananchi ambao wamepanda miti, wako na seedlings, wako na tree nurseries here. Tuko na vikundi mbalimbali. Ile tunawaambia ni kwamba tunafurahia hiyo kazi kwa sababu seedlings zile tuko nazo hasitoshi. Ihinda-inĩ riu thirikari ya kaunti ya Bungoma yugite ni guteithĩrĩria ikari aria mari na nathari cia miti niguo makorwo na mbegu nginyaniru. Ikiwa registered, tunajua ya kwamba hiyo mbegu ni mbegu ambayo ni standard kamili. Tukipanda tunahakika ya kwamba hizo miti zitakuwa. Sasa ikiwa hivyo, sisi pia kama county government tutaweza kufanya nini? Kuwa support. Gicigo giki kia Elgon ni kimwe kia ihumo cia njũĩ nene gũkũ bũrũri-inĩ na nĩkĩo thirikari ĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhonokia mũrurumo wa mĩtitũ ya kĩrĩma gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.